na hungu ra matimba ngopfu ni la ku vulavula na vantshwa youth concerning timhaka hi tshama hinkwawu masiku hi rila hi success hi rila la ku kula ku humelela hi vona van'wani va ri karhi va humelela hi twa onge hi stakile swa hina a swi endli ku na swilo leswi hina hi fakaka input ku hi nga humeleli hi ti sivaka hi ti pfalelaka hi ti endlela ti-stagnation hina vini loko se hi vuya hi ku swilo swa hina a swi lunghi kasi hina vini yo ti vangela. Number one, timhaka ta ku famba u hlangana na vavasati va ku hambanahambana. For an example, loko Xikwembu xi endla munhu xi endle Adamu xi ye xa n'wi endlela Eva va kuma vana Kayini na Abele mukhuva wolowo generation ti yandza. Xikwembu loko xi pfumelini swa ku Adamu xi n'wi endlela Eva a ku ri leswaku vanhu lava na namuntlha hi vona loko xadiwa va ku in sickness in health evundzimeni na le ku tsakiseni a swi vitani khomanana ni mukhuva wolowo. So loko u famba u hlangana na wansati lowu sungulaka ku etlela na yehe kumbe loko u ri wansati wanuna lowu sungulaka ku etlela na yehe i tilweni swa rejistariwa hi leswi vitaniwaka swa ku i soul tie i tilweni swa rejistariwa. That is why loko u hlaya Bibele ku na jaha leri nga rape ntombi eBhayibheleni kokwala ka Genesis a na ha tsundzuki swa ku Genesis mani ntombi liya yi nga rape-iwa vatswari va yoho va ku i nandzu wun'wana lowukulu ngopfu i boheke ku hakela mali ya ku ringana ku lovola ntombi liya. So hi marito man'wanyana kahle loko ze u hlangana na munhu for the first time swa rejistariwa ku yalweye i va a ri nsati wa wena kusukela khale hi xintu loko hi tlhelela ka culture ya va ya hina vantima swa ku data a swi nga ri kona swa ku data swi nga dlaya tiko se sungula ku hanya xi-Europe. Timhaka ta ku data a ti tirhi because timhaka ta ku data hi leswi endlaka va buti va tikuma va ri na vana va nga tiyimiselanga va sesi va tikuma va ri na vana va nga tiyimiselanga because mi hume mi famba mi fika mi tshama matafuleni ku dyiwa ma-KFC ku dyiwa va Nando's mi dyiwa ti-Steers hi mukhuva wolowo ene leswi u swi filaka hi nkarhi wolowo u twa nga ku i rirhandzu ene hi rirhandzu ko va ku navelana i last and loko swo tshika swo endleka mi hetelela mi ya fika mi tikuma mi nghena hala ndlwini ya vanhu lavakulu xin'wana na xin'wana xi possible. Ho twa se ku vulavula na xilungu no I don't know what happened we just did the one thing led to another and then we end up kissing and what we slept and then emakumu ka siku ku va na vana va ti-mistake makumu ku famba ku ya xaniseka vanhu ku va ku nga ri na lexi va ka xi ko pfumelelaniwe hi xona. Khale hi culture ya hina a hi swi tiva leswaku a ku na lexi endlekaka xikarhi ka mfana na nhwanyana loko mindyangu yimbirhi yi nga se yi hlangana ndyangu lowun'wana wu rhumela lowun'wanyana ku ya endliwa i ntirho wu famba hi ndlela. So ku humelela va ka hina loko u famba u ya etlela tsundzuka wansati lowu nga tshama u hlangana na yena a ku rhandza u tlanga hi yena. Mbilu ya munhu yi le kusuhani na Xikwembu munhu i endliwe hi mfanekiso wa Xikwembu that is why xin'wana na xin'wana munhu a xi endlaka xi va na impact ka munhu un'wanyana. Loko u ri munhu wa ku tolovela ku pfuna van'wanyana loko va u pfuna munhu u n'wi twa ku va tiva na cancer hosi a yi ku katekisi i mikateko ya matimba yeleyo u nga yi tekeli hansi. Loko munhu a ku hosi a yi ku katekisi va ku tala a hi swi tekeli enhlokweni leswiya hi fanele hi ti dyondzisa ku khensa hi tlhela hi amukela loko va ku God bless you u ku thank you and I receive hi mukhuva wolowo loko receive u va u pfala nala ku a nga yivi mikateko lowu va ka u yi nikini ti-blessings leti nga na to hi ti nikiwe hi vanhu va ku a hi va tivi. Namuntlha hi kumeka hi ri ndleleni hi endla mitirho ya ku hlamarisa ku ri leswaku ku na vanhu lava hi khongerisa hi nga va tivi vamhaki lava va khoma swikhongelo swa nampundzu swikhongelo swa nanhlikani swikhongelo swa namadyambu va khongerisa ti-country va khongerisa ti-nation va boha mimoya hinkwayo leyi lwisanaka na ti-stagnation a va ri karhi va khongelela hina na hi nga va tivi va nga yi tivi. So xikhongelo xi na matimba ngopfu ene swin'wana swa koho xikhongelo hambiloko khongeliwa loko we n'wini u ya ti faka ka swilo swin'wana swa ku vanhu swi ku pfalela u ta pfaleleka vutomi bya wena hinkwabyo. Vabuti na n'we va sesi ku na leswaku u fika u nghena u ku a ni n'wi rhandzi njhe just no fambisa nkarhi munhu a ku rhandza wo nga n'wi rhandzi u famba u ya kuma lowu nga ta n'wi rhandza leswi nga endleka ndzhaku wehe loyi a nga ku rhandza wo nga n'wi rhandzi u ya fika u kuma loyi u nga ta n'wi rhandza i ya nga ku rhandza i result ya leswi va ka u swi endle in the past leswi u swi endlaka swi hleketisisi kahle hi yona mhaka munhu loyi a nga tlhariha xin'wana na xin'wana a xi endlaka i rhanga bikela Xikwembu hosi sweswi ni lava ku endla swo karhi sweswi ni lava ku endla loko ku ri ku na munhu sesi a ku lavaka u n'wi gangisa
a yo teketana hi pfumela hi ya swi veka hi ya vutisa Xikwembu ya nghena xikhongelweni u fasta hi swo vutisa Xikwembu hi yena hambiloko loyi sasekisa ku yini mbarisa ku yini a famba nga ku wo tshoveka loko a famba laha hansi nga kandziyi buti a sasekini sesi a hi swihi sweswo xa vutisiwa Xikwembu ku Xikwembu hi yena Xikwembu ni rivileli Xikwembu xa ha vulavula na namuntlha problem i ku vanhu a va swi lavi ku byela Xikwembu vanhu a va ha tshembi swa ku Xikwembu xa hlamula Xikwembu xa ha hlamula na hi milorho na namuntlha Xikwembu xa ha hlamula na hi ti-sign na namuntlha problem vanhu a va lavi ku xi vutisa Xikwembu namuntlha mindyangu ya ku tala yi tshovekile hikuva vanhu va nghene hi last va nghene hi ku navelana va nga nghenanga hi rirhandzu ka muxato wolowo loko swi famba swi ya mahlweni swi ya tikomba ku kahle laha a hi navelana a hi ngo rhandzana hi ku rirhandzu ri lava hambiloko unconditional va ku swilo swa tika rirhandzu ra swi kota ku veketela rirhandzu ra swi kota ku tlhela ri lunghisa hambiloko se swi tshovekile mara loko ri ku a mo navelana leswi a mi swi lava mi swi kumini leswi a swi lava ka we wanuna i swi kumini why a fanele a tshama na we ku ri ku vhele kusukela ku sunguleni a nga ku rhandza u ku navela na hi swin'wana leswi fanelaka hi swi languta swilo leswi va ngo i ti-soul tie swi onhe vanhu va ku tala namuntlha va na ti-stagnation a va humeleli evuton'wini loko va khoma lexi a xilungu va khoma lexi a xihumi hi tshika timhaka ta ti-altar hi tshika timhaka ta valoyi hina vini hi famba hi ya hi ya tiloya hi hexe u tshike n'wana lomu nga n'wi tshika koho u n'wi yana u ka hi n'wana wa wena wa tiva ku i stagnation xin'wana xa serious ngopfu xo lexo swi nga endleka ku famba u zula u lava na ntirho swilo ku nga lunghi nchumu i ku a wu endla ku na swilo leswi nga swi endla u nga swi endli kahle u tshike u lahla n'wana kumbe ku na wansati loyi a nga ku rhandza hi mbilu na moya u n'wi tshika a ri karhi a ku rhandza ri lava siku na nhlekani mihloti ya yi laha yi nga halakela kona hambiloko yo languteka nga ku yi womile laha yi nga thonela kona ya ha tsakama hi ku mbilwini swa havava hambiloko ya kwini na kwini u nge humeleli because mi ya endla swilo ematshan'wini ya ku va ni swi va swi katekisiwile hi yona mhaka ku laveka ti-blessings ta mindyangu yimbirhi va le ka nsati va ku blessa va ku famba ni miya wu aka hi ku rhula ndyangu wa n'wina va ku le ka n'we wanuna va blessa va ku famba miya wu aka hi ku rhula Xikwembu a xi vi na n'wina mikateko ya ku huma ka mindyangu yimbirhi yoho yi nga na matimba ku tlula swilo leswi hinkwaswo swi vonaka that is why hambiloko ya nghena kerekeni u khongela ku ze ku dilika na makhumbi loko u nga va hloniphanga vatswari va wena u nga rhanganga u endla swilo swa right u xixima vatswari va wena ka xin'wana na xin'wana u xi endlaka swi nga tshika swi ya ku tikela ku vani u ya humelela that's why u ta van'wanyana va ku mutswari wa me i love a ni khome hi mbilu mutswari wa mehe a nga ni katekisanga yinini swa mehe a swi lungi swa endleka vhele loko mi suka mi endla swilo prematurely it's very important ku vanhu loko hi endla xin'wana na xin'wana hi rhanga hi consulta lavakulu hi twisisa ku va hi dyondzisa va hi nyika minawu before va ku blessa ku famba u ya aka muti wu aka wu saseka va rhanga hi ku nyika nawu handle ka nawu ku hava leswi nga endlekaka point number 2 leyi a ni ta hi yona ngopfungopfu vavanuna majita na n'we vasesi a wu ri ni swi veka hi xichangani ni nge jikajiki ku na mhaka leyi mi yi endlaka ya ku loko u fika u kuma nga na vavanuna u fika u yi raise va ta kaneta hinkwavo mara hinkwerhu ya swi tiva ku loko u ri wanuna sweswo u swi endleni mhaka ya masturbation mhaka ya ku chokocha na vavasati va yi endla a ku na munhu loko u fika u yi raise la ku nga na vanhu hinkwavo va ta kaneta because swilo leswi vanhu va swi endlaka xihundleni ene xihundla laha u swi endlaka xihundleni u biwa u ri one masturbation it's a spiritual demon leri circulate ka miehleketweni ya munhu remember the brain is the center of everything ka munhu ku u ta ze u twa swa ku sweswi se u twa torha brain yi fanele yi confirma ku u ta ze u swi twa swa ku u twa ku hisa brain ya confirma ku na brain yin'wana leyitsongo la byongweni ku na xibyon'wana xin'wana va ngo hypothalamus xo xi vulavulaka loko se u twa ndlala xa ku byela ku se u twa ndlala brain is the center of everything hambi ku ri ku kula ka munhu ku na tihormone leti releasaka hi brain leti controlaka ku kula ka munhu so loko demon ro ze ro fika ro controller in your brain u ta endla swilo swin'wana swa ku swi ku yisa endhawini loko yo controller negatively demon ro controller negatively u ta endla swilo swin'wana swa ku evuton'wini u hetelela u va na ti-stagnation for an example timhaka ta ku chokocha what you are doing u vona u swi endla wehe physically but let me tell you that the influence leyi nga fika miehleketweni ya wena swa ku u endla swilo leswi at the last spirit lexa xa ku navela xa ku titwa u navele wansati laha u nga koho u hetelela u kuma u endla swa ku fana na sweswo a hi wena the moment u chokocha u va u ri you are giving away your sperm u va u ri ku nyikeni vununa bya wehe ka the spiritual world vununa bya wehe va swi kota ku byi teka va languta leswi Xikwembu xi nga swi endla mfihlakalweni mi ri vambirhi because Xikwembu loko xi endla munhu
xi n'wi endle emfihlakalweni xi tshame eka cabinet kumbe office na tintsumi ta tilo na office ku endliwa n'wana. Loko ni endliwa mehe tintsumi ta tilo na Xikwembu va rhange va tshama va va na agreement tilweni ku n'wana loyi hi n'wi endla a ya ka Sithole ka n'wansati wa so hikuva xi swi tiva Xikwembu xi ku xi langute nhlamulo leyi xi lava ku yi tisa endyangwini wa le kaya hikokwalaho ka mehe. But the problem i ku leswi loko ni fika emisaveni ivi ni ya kuma na swirhalanganya swoleswo se ni sungula ku control ni sungula ku endla swa ku masturbate ku chokocha na swin'wana na swin'wanyana. What am I doing? I am blocking my ways. Leswi Xikwembu xi nga swi vula ni nga se ze ni va kona ka misava leyi ku ni ta va swona kumbe ni ta va owner ya khampani kumbe ni ta va owner ya ma-taxi kumbe ni ta va CEO, a swa ha endleki because the spiritual world loko u endla swa ku fana leswiya hi leswi va swi vitaka swa ku immorality. Loko u endla swa ku fana leswiya u ti bloka we n'wini. Ti-spams leti wa ti vona loko u ti vona hi matihlo, but in a spiritual world ti le ku collectiweni because the demons are in the spirit, they are supernatural. Ti kota ku va ni ti controller swilo swa le ka physical ti ri ka ximoya, so va kota ku endla stagnation, va pfala ku u nga humeleli xin'wana na xin'wana u ngo wa xikhumba xi nga endleki because of loko va ze va teka ti-spams ta wehe va na access ya ku pfula tindhawu hinkwato. Hi marito man'wanyana va tiva laha u yaka kona va kota ku ya va ya pfala tinhlanhla ta wehe, everything ku na xi nga ta endleka. Na vo sesi swi tani sometimes u kuma ku u na badi rin'wanyana ra ku nga swi twisisi, you need to repent. The moment loko u ze u sungula ku repent swilo leswi ni swi vulavulaka unfortunately loko ku ri ku demon ri khomini ra ku rhandza ku yetlela na vavasati loko ku nga ri na wansati swi lava u chokocha, demon ri loko ri khomini swi ta tika ngopfu hambiloko u tirha ku va va ku fikela kwini, swi ta tika ngopfu ku humelela evuton'wini because swilo swa wena u swi share na spiritual world, u swi share na mademoni. A ku na lexi u nga ta xi khoma kahlekahle destiny ya wena loko ku ri ku a wu ta va a big man a wu nge swi kumi leswiya because u share na the kingdom of the darkness. Satani i ku yivela swilo swa wehe a swi nyika vanhu va yehe lava yaka va ya khendla. You understand what I'm saying? So hi fanele hi va very careful ngopfu, hi fanele hi va very careful ngopfu. U fanele u repenta, u huma ka sweswe, u huma u khongeleriwa, u khongela hikanene, u divorce because mimoya leyiwa yi va se yi ku khomini u va se u xade na yoho spiritual. I ku fana na ku va na vusiku u etlela u lorha u ri wanuna, u lorha u etlerisiwa na wansati, u hetelela u tikuma u tsakamisini na wanuna na wansati swi va tana lorha etlerisiwa na wanuna hi mukhuva wolowo. That is very dangerous. That is very dangerous. So na vanhu va huwa la handle, ku na vanhu va fambaka va rhwala va khendla va vuya na swidachana, va vuya na tinyoka, va vuya na timfene, va vuya na hinkwaswo swoleswo. Swilo leswiya swi va tisela mali but va swi rhumela emindyangwini ya vanhu, swi famba swi etlela na vasati va vanhu. Vona mixado yi dilika, nuna na nsati va nga ha etleli loko va fanele va etlela va nyenyetsana swin'wana swa ka yi nga chayi. Ya u swi vona swa ku vanhu lava a va rhandzana mara kuma ku something is happening, a va ha rhandzani. U misa nuna wa wena loko a nga ri kona mara loko a nghena hi nyangwa u nyenyetseka tin'wanyana endlwini ku nga ha ri na ntsako, nkondzo ya le kamereni yi nga ha ri kona. Ene hi xitalo vavasati a va swi raise swilo leswi ka vanuna va vona swa ku bava ni lorhi ni etlela na wanuna swi pfuka swi ri so, u twa nga ku nkarhi n'wanuna wa wena i ta ku hleketelela swin'wanyana mara i nyimpi liya leyi fanelaka yi lwiwa. Loko papa a swi tiva ku na mhaka leyi endlekaka mi fanele mi sungula manjheni mi khongela hikanene mi khongela. Ene hi xitalo va ku xadisa na mimoya leyi na swindachani leswiya, ene loko va ku xadisa na swoho ku swi fanele swi hamba swi ta etlela na wena mali ya nghena ka loyi a va ka swi rhumelini. U fanele u kuma xikhongelo xa ku u divorce ka mfumo wa munyama ku u ta hetelela u kuma restoration, ku vuyela vukati lebyiya bya tolo na tolweni, ku vuyela rirhandzu leriya na ntsako luwa wa tolo na tolweni. Loko yo kala hi nga swi tivi leswi hi ta famba hi va na problem ngopfu. Na vavanuna swi tani, wanuna a etlerisiwa na futhi ku na swindachani swin'wana swa ku swi ndzima ngopfu swoleswo. Loko se swi tirha a swa ha tirhi vavasati ntsena, swi tirha na wehe u nga wanuna. U kuma wehe u nga nuna u kuma swa ku vununa bya wena bya ha tirhi kahle, a ka ha function kahle endlwini. I timhaka leti timhaka leti tindzima ta dzika. Ene loko u swi endlekisa xiswo swoleswo a ku na lexi nga ta endleka because wehe swilo swa ku se u na intimate u yetleliwa na hi swilo swa le ka ximoya. U nga vona u va na mabadi man'wanyana ya ku na u nga swi twisisi ku endleka yini. Loko fika tindhawini u nghena vanhu va nga ku twisisinyana kahle. Swin'wana hi hina vini right, loko va vo swi rhumela swi ta swi lava we n'wini u yima hi xikhongelo, swi lava we n'wini u destroya hi xikhongelo. U va wanuna loyi a khongelaka, u va mhakhi loyi a khongelaka, u ta kota ku yilwa nyimpi leyi. So leyi ya vugangugangu ya ku famba u etlela huma hi yin'wana ya ko ya ku yi ndzima ngopfu futhi yaleye i demon leri ri nga khoma ri nga ta celebrate ngopfu loko Yesu a ta vuya ri ku ni tirheni misava.
loko u nghena u huma u le ku stuckeni u endla ti-soul ties. That is why yingisala ni la ku nyika point ya makumu se ni heta. Munhu loyi u nga tshama u rhandzana na yena u etlela na yena hambiloko ko va ku ndlhula 5-6 years loko u hlangana na yena a swi endleki mbilu yi nga bi. Why? A swi nge endleki yi nga maki gidli. Why? Swi ku byela ku ku na swa wehe swi nga sala ka yena ku na swa yehe swi nga sala ka wena. Loko mi vonana a swi nge endleki ku nga vi na xo karhi xi endlekaka. Soul tie nkarhi loyi a mi etlela ku na soul tie i ku hlangana ka mimoya i ku bohana ka mimoya. Leswiya mi nga voni nga ku i ku twa ku tsakisa ntsena loko mi karhi mi endla timhaka letiya na mimoya ya n'wehe ya boheka yi hlangana yi va xilo xin'we because un'wana na un'wana munhu loko a famba i famba na ntsumi la fambaka kona. Ntsumi ya wena u nga famba u nghena kona ya ku tiva na yeye ntsumi swa ku n'we mi ve tshama mi hlangana ya swi tiva ene ku na unfinished business la swi nga ta hetelela swi endla ku wehe loko u ya mahlweni ku ya lava ntirho swilo swi nga endli na yehe loko a ku swi swa a nghena ka relationship ya ku yi hlanya a nghena kwini relationship ya ku yi hlanya laha u fambaka u nghena hinkwako u nghena ka ti-soul tie ta ku hambanahambana laha u hetelelaka loko se u lava ku ya setla u lava ku byela swa ku se wa huma ka swihoho hinkwaswo lava ku tekiwa u tshama kumbe u teka u tshama swi nga ha koteki. Why? Because a wu repentanga vuyela ndzhaku u ya kutsuriwa u huma u va munhu lontshwa. That's why Bible yi ku byela marito lama yi ku loyi a nghenaka ka Kreste a ponisiwa i va xivumbiwa lexintshwa. U nga vi ya nghena vukatini endzhaku loko u ndlule ka 100 ya tintombi u ndlule ka 100 ya vavanuna u byela swa ku se u lava ku ya tshama hansi u setlela. Loko se u ya tshama hansi u setlela ni lava ku nyika secret yin'we. Sungula ku before u ya setlela wa ti tiva ku hundze hi kwini. Famba u ya ekerekeni u ya repenta u ya kutsuriwa u sungula hansi u va xivumbiwa lexintshwa ku mimoya liya na ti-soul tie letiya ta vanhu lavaya swi nga ku landzelela swi nga fika swi tshama eka wena swi nga tshama ngatini ya wena swi nga tshama ka system ya wena a swi dlayiwi hi vito ra Yesu. U sungula u ta vona vukati bya wena byi saseka na va lava nga tshama u hlangana na vona u etlela na vona loko a ku vona ku respectisa swin'wanyana a twa onge u xivumbiwa xin'wana lexintshwa hi ku charisma leyi veka se ri ka wena a ya ha ri ya wena se i ya Kreste Yesu ku vonakala nkwetsimo wa hosi ehenhla ka wena. Phela munhu loko ku ri ku u ve tshama u hlangana na yena kumbe u tshama u twana na yena a hetelela mi hambana ya teka hi nuna un'wanyana loko n'wi langutwa njhe a ho vona xikhafuthini xa wena xa khale mara a wu ri ni ku byela loko u vona munhu u ve tshama u rhandzana na yena mi hambana ivi a ya ponisiwa a ya tekiwa a chada u ta n'wi chava ngopfu loko n'wi vona hi ku munhu loyi i famba na nkwetsimo wa Xikwembu na wena n'wini miehleketo liya hi swa ku gcina ku chava wena wa tiva ni lahleni la ka cheri liya ni lahleni mani maki loyi a ri phela a fana ri nkosikazi wa mehe a hi swa ku u tisola hi timhaka ta kume nkarhi wun'wana i yo saseka u tisola hi ku vona charisma leswiya u swi vonaka laha ka yena so u vona munhu lontshwa so yi tshamise sweswo leswo njhe. So a hi ringeteni matimba hinkwawo ku loko hi lava ku yaka miti leyi hi yaka hi ri na foundation ya kahle hi mukhuva wolowo. So handle ka sweswo ku hava lexi nga xi endleka xi endleka ku humelela ka hina ku ta tshama ku khomiweni mindyangu ya hina yi ta tshama yi dilika vana va hina va ta tswariwa endhawini ta ku a ku na rirhandzu hi ku hina ematshan'wini ya ku hi provide vana va ya kahle eswikolweni va dyondza va hanya vutomi bya kahle hi ta swi tsandzeka swoleswo hi timhaka ta ku hi khomiwe hi ti-stagnation ta le ka mimoya hi mefo sweswi a hi khomeki kwalani hi rin'wana ra masiku a hi ya bula ni kombela u subscribe ku ta kota ti-video ti kuma ti-video tin'wanyana leti ni nga ta ti-uploada nkarhi lowu taka a hi pfunaneni maxaka hosi hi endla kahle a kombela mi subscribe mi xapa mi ba na like button na button leya xibelani ku hi ta kota ku va hi bula kahle hi pfunana ku ya mahlweni hi rin'wana ra masiku hosi a yi mi endli kahle hi mina for sweswo. Haleluya.